College boleh biro season part akan ke video komentar akan ke video komentar ni page kita exam kepada jongka DSC Eastern West Khasi bat jongka West Khasi lagi bun ma ke bala message marba bun kim banare kim nomor ini kita exam kish penmi betang ha berkhubar bat ha po website itu te bun kim ya banashu te kadau an haban petip nak por sekpor te habe de bat kane ningkong jongka DSC Eastern West Khasi kane exam jongka LDA Lower Division Assistant ke bagi apply hu arjar arpsam February 2024 District Selection Committee Eastern West Khasi Mairang exam jongka nek LDA kande khatsau tarik jumu Jun arjar arpsan sakan mau kitu ke ada apply jongka Eastern West Khasi District naru arjar arpsau ke exam kande khatsau tarik Jun arjar arpsan tesa penkre But saya cek kalau long name ban download di admit card nak kamenta kene ke post. Te cek na po official website kepada website makerecruitment.nic.in ngasabuk kali po description ru ban download di admit card. Haban page nang tu ban yo download di admit card. Te habe di bahasa kijongka DSC West Khasi District kibon kiba plumar ya kanemo. Nomor nang sumi post hangne hi te mi tarik exam hangne hi kiju hi LDA kadai nadu usnem arhajar arpho. Arpoi arplay sans nem simpor ma te ginang don biang gitu we ki kidon ki bakali ma nadu arjar khatpra arjar kan ngam kan mau syure te kidon ki bakali te syai la ja ya tere exam ko wes khasil ka ba shu pending lot ki tere exam habde jong ki post la pa ya tu nadu fix nem te menta kimi kine ki tere exam ka bade jong kine ki artali grade 4 bat ka LDA jongka West Khasi District ma puli kat kum kane ka notice bapni arp atrik me marbun ki bakalan magiong ba nang mentahi kami grade 4 ber ka LDA mentala mi tre exam te kam dere jongka mentas nem krena du usnem arjar arpho ki ba apply usnem arjar arpho mas kan mau check karku mane impartial modification notice ko ke advertised by district selection committee nang sto by replacement dated 14/12/2020 nadu khasau tarik punai khatar jong arjar arpho ge advertise ya kaneka ikini post te gitu ba apply usnem arjar arpho so bahasa check no bat sa penkret no nam tag exam katarik kita admit card jong kineru saban check no la yo nem haban check na poka official website makerecruitment.nic.in that a written examination for the following post will be held as per schedule below. Grade 4 kandai santarik ubanai Julai haru Julai nang slam ha santarik unai Julai mo santarik unai nyau arjar santarik Julai khadwe beje hadu khar beje general knowledge tang san phoma kan mau grade 4 kandai bitanga general knowledge san phoma kon menta kan don bet ka language test ka turu haban pass kan mau ha tenam ta LDA bede lower division assistant kandai khar tarik jong unai Julai arjar san khadway beje adu ar beje kane bede ka kan topic subject general english nyo phoma elementary mathematics elementary science and aptitude objective ine kande shispa life phoma and general knowledge nyo phoma te ki candidate ki bala apply no du arjar pho kan mau sa long ready kande hadu bunai July te menta ngam kenara bakal ayo ban download midcard makan nang slam te shuya check apo website ban download di midcard ki jopi hang ya la ong ba candidate are request to download the admit card from the official website makerecruitment.nic.in kinom pha sithire phi kinom era kinom issue re ta haban e check phi la pantip kumne la ne lagi khot khuboro kin sa pantip hi umta tartar te takan ne ha bade bar kene ki pantip bade kene ki tarik exam te hayigu igwe ngam patio jengtip kidon bakali spang jong ka Ribhoi district Ribhoi rom tar ngam patio jengtip te la rayo jengtip la yo menuru dengan yai pedip ya gitu kibaran kami ya kajing pedip habde berki tarik exam la ne ki nok nok ko lai kam kat kum ka jinglait por ka jonga ban yarapan ailang kataka jingtip information habde berki ne te shwawan ko di ka video ne kalong ka jingkat part na kading jonga te la don na preng phi ki basat lin ban thit jingtit online ba Flipkart la ne Myntra te phila ban yarap la ka ba phi thit leng ba ka link kajonga kabaran apo ksajmi behan apo description apa itu terla klik ng ba kitu giling la kiton kino ginor ngabu de kino ginoro mnilere tamala da philek ng ba kitu kaling phi wat de kino no gitier ke ba phi bitet kanera banai commission nam ta jonga phila ro ba
Hilaro ban support yang rak ba pi follow po ke Facebook page lane po Instagram jonga ki ID gede gini don RR3 lawan flow ini na gitu don ka personal bar don ka abade be pang ki kubor like kam e baro te tangkat nei khulish bun